Hop. Bujur hayam kemana dicolok? Aku hayam nanti BKP, cok. Nah, jujur. Jujur. Hayam nanti BKP. Sa. Cek laporan. Sa, laporan. Ayah ngelaporkan. Dulu Mang Kipli, Mang Uong. Oh, tanah. Nah. Egi, pula jurig gitu. Jujur. Mana bu hayam bikang kumana dicolok. Sa. Bujurna, tapi kapae hayamna. Jujur sih teh kurang hayam bikang dicolok. Ya. Jujur sih, ayo. Benar. Eta hayam bikang sanu dicolok kumana? Oh, si tanah. Si aku. Kan itu di Bogornya. Lain urusan di Bogor di dia. Eta hayam bikang tapi kapae nu Mang Uho. Ayo. Ada ya. Nah, ngaku. Eta